قلبنا وإلى روح من أوصانا بالدعاء وإلى روح من يرجو دعاءنا وإلى أرواح سائر المسلمين كافة وعامة. اللهم تقبل دعاءنا وارحمنا ببركة القرآن وشرفنا بشرافته واجعله لنا إماما وهاديا وادخلنا الجنة بشفاعته. اللهم بيض وجوهنا بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجوهنا بنارك يوم تسود وجوه أعدائك. اللهم أعطنا كتابنا بيميننا وحاسبنا حسابا يسيرا. اللهم لا تعطنا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهرنا ولا تحاسبنا حسابا şedida. Ya mirimde Allah, bu karındaş bağırlarımızı özün fazlınla, miriminle, meştaluğa, ihlasın tabiri binasın. Allah bulardan man gidesin, mandayların jarkıratıp, bitterinde sen ay mümkünde jarkıratıp, nuruna bölügeysin. Bütün ata babamız Hazreti Adam'dan, tam mübarek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a deyin. Mübarek Peygamberimizin yad üyalarının, sahabalarının, tabiinlerinin, tabiinlerinin, bütün olsa, yerimizde olsa ufak karadağı, karındaş bavullarımızın, ata bavullarımın, mangi nirilerin nuruna kandırgaysın ya Allah can. Ya Allah can, Allahümme cealna fi kalbine nuran, ve fi basarına nuran, ve fi semena nuran, ve an yeminena nuran, ve an yasarına nuran, ve fevkina nuran, ve tahtına nuran, ve amalina nuran, ve halfina nuran, ve cealna kulli cismina nuran. Ve sallallahu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmain bi rahmetike. Hayırlı mübarek olsun barışana.